Bo día, chicos. Hoxe vamos facer un experimento onde imos comprobar como podemos facer se desaparezan os virus e as bacterias que podemos ter nas mans se as temos sucias. Mirade, que temos aquí debuxado? Unha man, vale? Vamos a precisar para este experimento un... que é isto, chicos? Plato. Vamos a precisar tamén... pimienta negra molida, vale? Xabrón e auga, vale? Que pasa se nos estamos xogando no patio, tocamos o chan, tocamos as paredes? Que nos pasa nas mans? Quen sabe? Que las tenemos sucias. As temos sucias, verdade? Mirade, vamos a botarlle un pouquiño de auga aquí neste plato que temos dibuixada unha man. Vamos a colle, cariño. Vamos a botarlle un pouquiño e vamos a ver que pasa se temos as mans sucias, vale? Mira, Oriana, vas a botar aquí un pouquiño tamén. Masulia, botalle un pouquiño. Mirade, a pimienta negra vai a simular a suciedade que temos nas mans cando tocamos as cousiñas. Cuidado, Xulia, deixa aí. Vente, Nico, vamos a botarlle un pouquiño. Pimienta, vamos a ensuciar esta man. Que sucia! Vimos de xogar. Ven para aquí, Leo, bótalle aquí. Vamos a botar por este lado que cae. Colle, Leo, colle o bote de pimienta. Mirade que man máis sucia temos. Lo que botamos un montón. Dicedes que sucia. Que pasa? Vale, sentadevos, que senón non podemos seguir, chicos. Sentadevos no chan. Viene para atrás. Noa, Rosa, sentadevos. Que pasa se levamos a man toda sucia, a boca, e temos así virus e bacterias? Quen sabe? Dinos, Marco, a ver, que pasa? No. Atentos ao que estou preguntando. Que pasa se levamos a man a boca? Como, Marco, dilo? Que se meten en la boca. Claro, se meten os virus na boca e nas bacterias. Sabedes como os podemos facer para que marchen esos virus? Sí, levante las manos. Lavar ben as mans. Lavar ben as mans, vale? Con xabrón. A ver, un neno dos verdes que veña por aquí. Quen quere ser un voluntario? A ver, queres ti? Ven, Isabel. A ver, remanga esa maniña. Mirade, vamos a botarlle os demais sentadiños, ¿sí? Vamos a botarlle un pouquiño de xabrón nese dedo, fai así, saber? Vale, e vamos a facer que marchen os virus e as bacterias, que non os queremos. A ver, que pasa se lle poñemos xabrón? Que pasou? Que pasou, Isabel? Se aparta. Marcharon? Sí, se aparta la sangre. Apartaron, non é a sangre, os virus e as bacterias. Eso é xabrón rosa, cariño. Que máis quere meter o dediño aquí? Vale, pois todos sentadiños, ¿sí? Todos sentadiños. Pero non estamos sentados, a ver, Sofi, vente. Sí, é de piruleta este. A ver se nos sae, a ver. Non sae, só sae.